Salam, oras, babainang, sunagi na mapuso, ijabe Marianan bali panoramon. Buka kita, horjata, biar secara kita lebih hati Tuhan, nama ngisi kita bani panoramon, bohal pertunduyon ubata. Biar se mertonggo ma lebih kita. Tuhan Bapa nami di surga, siwal calon nabi hatamu nagati panotap kubun nami, talahu memukah roja nami bani panorangon, asiajari parmoneham, sebuya rusia nami, terlebih horizon hanami, dumuh bani harosuh ni ukurmu, terpuji ma ham Tuhan, amin. Bapinang kita hagan depan, hatani Tuhan, nagabe tadah pertunjuan hubata bayi panorangon, ibuat main bani buku Heber bindu 10 ayat 20 sonon ma hatani Tuhan ta politik ma jolom hita pangarapan nadop nya kuhontain ay hatengeron ni hurdo na marbaga konsi izay ma dasne kita ganupan na hinargani Tuhan ta adong dosada doding na menceritakan kisah perhasomanon ni sepasang kekasih na merahut padan dan ibagas padan ai sadia membensada hatahonon janji asi politik ma jolop sadia perpadanan ni sadia ai judul ni doding ai ma doding kado pengantin bani hata parlobe nini doding ai sonon politik do nadopin iraut hita padanta maningon sapudoman sonai ma pakon sambat ni tapi bani ayat selanjutnya patugahkon mersirang do sadia saut ni mase halani sepasang kekasih ai langboy hatakonon menjolong politik perpadanan nadumma ibuhul sedia. Nah bapai nang hita hagepan hatani Tuhan ta nokani ai mangindohon ase bani guluk taon politik ijolom hita nini pangarapan nadop nya kuhon taay ado pangarapan ijon na sutkon ay na maningon ijolom hita politik jana ado huma latar belakang ase ipangindohon buku Heberon ase ijolom sadea politik pangarapan ni sadea ay nah bapai nang hita ganupan sunay ginawa koso pangindoan penulis buku Heberon perpertemuan main huma memang bani hal nagabe latar belakang namasa bani panorang ai. Jadi adong dua hal nasyoli padas secara umum panurak buku Heberon hubani halak na porsai ijia persegubata bani panorang on. Na parlobi aima asi halak na porsai na ijia bui tetap bani pangajarion na doma ijalohon sedia pakon na baduahon asi sedia halak na porsaya ai boy menjalo pangajarion dumuhu bani perkembangan hapor sayaon ni sedia. Nah lebih menarik nagabi latar belakang hatani Tuhan taon asi jorom sedia politik pangarapan ni sedia sebagai halak na porsaya ai ma bani panorang ai sebagai generasi Kristen kedua sedia boy hatahonon apostel na mangguluh duma hatahonon piga-piga sadia marujung guluh pakun na paduahon situasi penganiayaan jadi buih hatahonon kurang ma pangajarion na mangajari sadia halan sadia duma lamadong bitongah-tongah ni sadia masa mahuma hatahonon penganiayaan membain buih halakai manadikon pangajarion na duma janghon sadia sadokahon pondok hatahonon bahat do halak na porsaya ni ijia murtad atau menadikon Tuhan ta Yesus Kristus halanya itu ase bani nas renungan ta bayi panoramoni pangindohon ase jolom sadia politik pangarapan na nyakuhon ta nyakuhon ni sadia ay memang ang buidah kita bani text on lapis saya dapat kita pangarapan nasional do na politik ijolom ay tapi yang gumundur hita bani ayat sebelum ini adung ijai tolu pangarapan na ipadas hubani halak na persaya rosegi nejia rosegi hubata panoron asi jolom hita ibagas na politik
Pangajari na parlobi aima menamaningon politik ijolom sadia bahasa daruh ni Kristus Bapak Inang ayo ini boy membuat hita masuk kubani ianan nama pasting ai pakon napa dua hun namaningon politik ijolom pangarapan ta aima bahasa Yesus membuka dalan na baru lahu pajupah pakon Tuhan nebata akon na patuluhon na maningon politik ijolom aima bahasa domma adong malimbolum ibata aima Tuhan ta Yesus Kristus on maningon politik oskos gomosdo ijolom halak na porsay ziar segibani panoran on marperdemuan masong disebut kon hanamen koniai bui tumang pangazarion na bui membansa dia magu bahkan manadip kon haporseon ni hubani Tuhan Yesus Kristus dalam huma jauh beda Bapak Inang bansi dosita bayi orang on industri nagati sobut 4.0 buai do informasi na hatahon roh atak punja na membawakan piga-piga informasi na buai hatahonon anggulang isaring kita buru hita bimbang buru hita hatahonon ragu. Jadi idol na pangindohon hatan itu hanta bani panorang on asi jolom hitan ini politik pangajarion na humbani Tuhan ta. Halanis memang salah tanda kedewasaan rohani bahasa memang nomor tumbuh merbagal do hita bersyukuran di Tuhan aima anggolang boy hita hatahonon yain ayunkon bimbang oleh berbagai pengajaran nadong i tongah-tongah ta. Masih salinari Bapak Inang politik man ini jolom hita, jolom ham, pangajarion namar pertemuan, sonah hita, pada Tuhan. Bahasa Tuhan Yesus Kristus memang membawa dalan nabaru, hubani Tuhan nebata, membuat hita hubani hata honon Tuhan nebata maninte darokni dan pangajarion nokoni ai jalo hita ma Tuhan Yesus Kristus sebagai malin bolon. Ai ma namaningon politik ijolom hita. Dan ibagas na politik ijolom hita pangarapan, pangakuan taay, marbagal mahita, bertumbuh mahita, ibagas hapor sayaw na yarakon Tuhan ubata. Nasiyan dohar tamon, boy hita tetap kokoh, kos politik, bani pangarapan na dumadong ibata. Amin. Martong hita. Tuhan doa bejalon hanami hata panontak numbamu na mengajari hanami asia politik ijolom hanami pangarapan na adong benami asia boy tongon Bapa marhitihon na politik ijolom hanami pangarapan in boy tongon hanami Bapa berbagal ibagas harusuk ni ukurno ditutupa ma bangun Tuhan. Amin.